Yes, ikaze rero kuri M24 TV, reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kunogerwa na gahunda za channel zose muri rusange tugenda tubagezaho, cyane cyane rero amakuru abagezweho mugenda mukurikirana kuri channel yacu. Reka nkubwire ngo rero niba utarakora subscribe ariko ukabukurikirana inkuru zacu rero wakora subscribe, hanyuma ikindi kandi hirya y'ijambo subscribe hari akantu kakazogera ushobora rero kuba wakanyeganyeza hanyuma ukajya ubona inkuru zacu. Reka nshimire rero buri wese wagize uruhare, ndavuga rero ababa bakoze kuri like, hanyuma kandi nshimire buri wese waduhaye ibitekerezo bye mu nkuru rero tugenda tubagezaho zigiye zitandukanye. Hanyuma rero uyu munsi reka nerekeze mu gihugu cya Uganda, uwo bita Nteleho wicanwe rero n'uwiswe umunyarwanda, akaba rero byamaze kumenyekana ko yari afitanye isano na perezida w'igihugu cya Uganda ariwe Museveni. N'umusore rero wicanwe n'umudamu, ariko biza kuvuga ko umudamu yari umunyarwandakazi. Hanyuma rero amakuru aturuka muri ambasade y'u Rwanda ari mu gihugu cya Uganda nabo baza kunyomoza ayo makuru, bavuga ko rero atari umunyarwandakazi ahubwo ari propaganda y'ibitangazamakuru byahariye mu gihugu cya Uganda. Hanyuma rero uyu musore wicanwe n'uyu mudamu rero bikaba byamaze kumenyekana isano rero yari afitanye na perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Aba bombi se bahurira he? Isano bafitanye n'irihe? Akaba ari byo naguteguriye ndetse ngiye kukugezaho muri iyi nkuru. Hanyuma rero reka mfata akaruhuko k'amasegonda nk'atanu, hanyuma nze ndambura byimbitse ibijyanye n'iyo nkuru y'ubujyanye n'uyu musore, uburyo yishwe, ngira ngo nakugejeje inkuru yabyo. Hanyuma n'isano afitanye na Museveni naho ugenda umenya byinshi bitandukanye ku buzima bwe ndetse n'ahahuriye na perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ni M24 TV rero reka mbaye ikaze. Ikaze rero nanone kuri M24 TV. Hanyuma rero Joshua Nteleho Rusegera uherutse kwicwa arashwe ubwo yari kumwe n'umugore byavuzwe ko ari umunyarwanda uwo bita Merine Tumukunde, akaba rero yari afitanye isano na perezida Museveni Yoweri, perezida w'igihugu cya Uganda. Aba bombi rero barashwe saa 5 z'ijoro ryo kuwa gatanu Nzeri ahitwa rero Entebbe ku muhanda werekeza i Kampala. Hanyuma rero byatangazwaga ko Nteleho ari umurinzi wa Tumukunde, gusa inzego z'umutekano zasobanuye ko aba bombi bari mu bikorwa by'ubucuruzi ndetse byemezwa ko uyu mugore atari umunyarwandakazi. Nteleho rero yavutse mu mwaka w'1981. Uyu musore rero avukira ahitwa Rwenjeru mu karere ka Bushenyi, akaba rero ari umwana wa gatatu mu bana biwabo bagera kuri 6. Mukuru we rero witwa Moses Rusegera kuwa gatanu rero w'icyumweru yatangarije The Daily Monitor dukesha inkuru ko Nteleho ari we wagizwe umuzungura w'umutungo ya se ubabyara. Hanyuma rero Eliezer Rusegera uyu wapfuye rero mu mwaka wa 2015 ngo yari umucuruzi uzwi muri za 70 ndetse na za 80 kuko yari afite amabisi ndetse n'amaduka. Kavuga rero ko se yari afite abandi bana 10 yabyaranye n'abandi bagore. Avuga ko rero isano nyakugendera afitanye na perezida w'igihugu cya Uganda ariwe Museveni ngo Moses rero Rusegera yavuze ko nyina ubabyara uwo bita Joyce Kwerwe wapfuye mu mwaka wa 1996 ari mu byara wa perezida w'igihugu cya Uganda ariwe Museveni. Umva ko rero ari mu byara we. Ati rero se wa Cyoherwe cyangwa se sekuru wa Nteleho yari mwene nyina wa Amos Kaguta, akaba rero ari se wa Museveni. Se rero wa Nteleho azwiho rero kuba yaragize uruhare mu gutanga ubufasha bwagejeje ishyaka rya Museveni ari ryo bita NRM ku butegetsi. Moses avuga ko rero kuri Nteleho yagize ati Joshua yari inkingi ya mwamba y'umuryango wacu, yari umuntu rero udufatiye runini, yagiraga ubuntu. Abo mu muryango we rero bavuga ko Nteleho warangije kaminuza ya Nkumba ndetse agakora no ku kibuga cy'indege. Mu myaka 12 nta mugore yagiraga. Uyu rero ngo yabwiye abo mu muryango we ko ubuzima bwe bwari mu kaga. Mu guhamya rero iby'umubano we n'umuryango w'ibukuru, Nteleho rero ku rukuta rwa Facebook hagaragaraho amafoto menshi cyangwa se y'abo mu muryango wa perezida Museveni na mushiki we uwo bita Dr. Violet Kajubiri ndetse na Lieutenant General Muhoozi ndetse n'abandi batandukanye.
n'abandi rero batandukanye mu butegetsi bwa perezida w'igihugu cya Uganda ariwe Museveni. Urumva ko rero uyu musore yarafitanye isano na perezida w'igihugu cya Uganda rero ariwe Yoweri Kaguta Museveni. Gusa rero akaba yaraje kwicwa bivugwa ko yari ari mu bucuruzi hariya mu gihugu cya Uganda. Nyuma rero kandi umugabo rero w'uyu mugore warasamwe n'uyu musore, uyu mugore bamwita Meline Tumukunde. Umugabo rero nawe akaba aherutse gutangaza ko amakuru yuko umugore we atarazi ko yageze i Kampala aho yiciwe. Hanyuma rero umugabo bamwita Rugenza avuga ko rero ku munsi w'abinjiri cyangwa se ku munsi wabanjirije urupfu rw'umugore we yari yamuvanye mu mujyi wa Kampala akamujyana Mbarara, we akagaruka Kampala ko afite akabari kitwa Gabiro ahitwa rero Bugoropi. Nuvuga ko rero uyu mugabo yari yasize umugore we Mbarara. Avuga ko rero yatunguwe no kumva ko umugore we bamurasiye Entebbe mu gihe yari yaramusize mu rugo Mbarara. Ati naje kumva nyuma ko navuye mu rugo agafata inshuti ze bakaza Kampala ntabizi. Bamamagaye bambwira ko rero bamurasiye Kampala. Hanyuma rero nahamagaye inshuti yanjye muri Mbarara ngo indebere ko ari mu rugo. Impamagara imbwira ko rero umugore wanjye atari yaharaye iryo joro. Uyu mugore rero byatangiye bivuga ko ari umunyarwanda. Gusa rero ambasaderi w'u Rwanda hariya mu gihugu cya Uganda yabeshuje aya makuru avuga ko ari propaganda z'ibinyamakuru byo mu gihugu cya Uganda. Uyu mudamu rero atari umunyarwanda habe na gato. Rero ni amakuru hava hariya mu gihugu cya Uganda. Hanyuma rero uyu mugore yarashwe ubwo yari kumwe n'uyu musore rero bita Joshua Rushegere ukereho ku muhanda rero werekeza Kampala uca Entebbe. Akaba rero bararasiye ku kiraro cyahitwa Nambigirwa. Akaba rero hariho babarasiye bava rero muri uwo muhanda cyangwa se bajya Kampala bava n'ubundi aho uyu mudamu bivuga ko umugabo yari yamusize, kuko rero umugabo yari yamusize hariya Mbarara. Nyuma rero abashinzwe umutekano bavuga ko umuntu warashe aba bombi ngo yari mu modoka imwe nabo. Nyuma rero kuri ubu iperereza rikaba rigikomeje hariya mu gihugu cya Uganda ngo abishe aba bombi bagezwe imbere y'ubutabera. Yaba rero Meline Tumukunde ndetse n'uyu musore Joshua akaba rero ari umwe mu basore ndetse byanamaze no kugaragara ko afitanye isano rya hafi rero na perezida w'igihugu cya Uganda ariwe Yoweri Kaguta Museveni muri rusange. Ku bijyanye rero n'uyu musore wiciwe hariya mu gihugu cya Uganda. Rero ni amakuru ari kugenda aturuka mu gihugu cya Uganda, ariko nanone ni amakuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com kivuga rero cyangwa se kikanahamya isano ry'uyu musore ndetse na perezida w'igihugu cya Uganda ariwe Yoweri Kaguta Museveni, nk'uko rero nawe babikesha ibinyamakuru bitandukanye byara mu gihugu cya Uganda harimo nk'ikinyamakuru Daily Monitor. Hanyuma rero ndimo ndakugezaho ibijyanye n'iyi nkuru y'uyu musore ndetse nkubwira n'isano ngo yaba afitanye na perezida w'iki gihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Hanyuma rero reka mbashimire babwira ngo rero iyi ni M24 TV, ushobora kuba wakora subscribe hanyuma ukagenda ubona byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ikindi kandi ushobora kuba wanyeganyeza akazogera, hanyuma rero ukajya uba uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitegura hanyuma tumaze no kuzitereka kuri channel. So dufitiye inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, tugufitiye rero amakuru agezweho, ariko rero ayo makuru yose nande tuba turi kugutegurira nakubwira ngo ntakagucike. Niba wifuza rero kujya umenya amakuru yacu 5/5 ndetse no kumenya ibiba byiriwe bizenguruka binavugwa ku isi muri rusange, icyo ugomba gukora rero no kuba wakora subscribe kuri M24 TV. Ibyo byose rero ukagenda ubimenya 5/5. Hanyuma rero ubwo mwese reka nkomeze mbifurize gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zacu muzo turimo turagenda tubategura rero kuri channel yacu, ariko nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Araba badukurikiye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese rero reka mbabwire ni mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira ibihe byiza rero. Ikindi kandi n'abadukurikiye bari hano mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi, aho mbandemo ndabagerezaho izi nkuru, ndabizi ko hari abadukurikiye bari muri Uganda ndetse no mu bindi bihugu duturanye byaba bituranye n'u Rwanda. Mwese rero reka nkomeze kugenda mbaye ikaze kuri channel yacu. Ubwo rero reka mbabwire ngo reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kunogerwa na gahunda za M24 TV. Ubwo gahunda rero zacu naho ubutaha no mu zindi nkuru turimo turagenda tugutegurira kuri channel yacu. Reka rero mwese mbashimire, ubwo naho mu zindi nkuru zacu tuzakomeza kugenda tubana. Iyi ni M24 TV rero, bye bye naho ubutaha.